Nangli tum fashion show chipate ji ninghang pulote nangli tum phan berta kimi non nangkele ji jakhong po chikloni phaikre pho ani dipu langkung habe uduturom holalo North East Talent Fashion Show angdung kiti paduponpo bang ton tang kachini phan humbe ignon director Dimhan Sepi contact number 9707366926 ahoi rat KSA lapen te hapenan ham phana so tum chilangsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phan panongsi West Bengal District Deputy Commissioner mate DC SCS Krishna Burwa phan give and take policy aron kroikre pusi pinpura lo kipi kepajir dam ahoi cerai koma mail lapen hamren district KSA jalangsi non Assam government pen Meghalaya government give and take border ka long lega chupi sero ye aphuthak ningkang sabse ka chupi klang pura nilitum Assam Chief Minister aphan isia memorandum pilo dak memorandum long nitum tok dun lo nitum lapen pini dak disi rumah je tong 10 nitum ke give and take polisi ke nitum ke kroke yat puta dismemberment of karbilen pusipulo dak karbiang long ke thak hilang ke phak hilang nitum ke kroke whatever the price at any cost akra itu produktif lo. Perentum tok dun lo je blokan blok tu alama bangke hala non give and take a polisi along ta ayenda pon pendet nangi. Athema da ka chikin ye dorkar sa velo. 1951 ningkan border ta bang plak et lo well demarcated constitutional boundary dulu bang sateng se petitif nak po. Jadi non se kecik Meghalaya pada sub people Meghalaya sort asal people la give and take bang kalak. Akinang sort avelo se tum pudun lo. Hamren pen berta pangrapon Birson Ronghang News 24 Karbiang lo.